The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun rimlak. Just wow. Kejingkiu stad kishnong kitau hakatan dan riboy district kalawan ra ru ya kijing ki badon kamban perkhat lupa kamtam halor kejing pun khoj bat ya ki jabo jaklia. Kadbarang mi kisngi katany dan kala nang kala kum kejaka kabanang roy hakabaki yo ki hat ki linti singkin kejingyat kali bat ki dukan ki babon kila nang kiu henrei ringkat bat kani kejing roy kawan ru kejing kiu jong kejing mi ki nyut ki jaklia. Dakabapet jingai halor kani kabenta UMDC susi ka KHADC uba Matthew Kenneth Makdo uba day na nongpo ula lumlang ya ki noilam snong katany dan panya peliu jingmon halor ki jing bat ki jing don kam jong ki pat pa. Ula penpau bakathan ka don kam bandon da jaka bret nyot ka babyang lane ka solid waste management system namar ka jingmi jong ki jabo jaklia ka nang bun kat baki snong ki thau ki nang roi pat kalalong kum ki snong sor haka jingalang uba Matthew ula ai jingmot ban wanra da ka project ban tay ya ka jaga penlang bat penyat ya ki jabo jaban nang baki snong kin lat na ka jing bret pathar ka bala ban wanra ya ka jingpang jing sitom Kinoi lam snong katany dan kila ai ke jingi ro e ke jing perkhat jinga jong ba Matthew bat kila pen pau ke jing menjur ban ai ke jingi trelang ban pen tre kam ke ne ka kam na ka benta ka kot ka khia bat ke jing bet jing biang jong ki pat ba katany Henry yang pengayo pendikren pak tingkat atau kat ni ke ramba lo masuk tu bahaduk mentah kene kadang katany tantam kene kemudian area kam pak don kata management dari sistem na kabanta ka solid waste management tane panlum panlang yang inut inyer pandrat ka ha ka bobian tikane kalong ka pelong yang ngan perkhan mo bangan wah igerak kilanti bat khamtam ya ka ba ni penyo ikinja project ya se ibarat di bakrau kat ka bangi lae na kabanta bangin sedang panlum panlang yang inut inyer ibami nanti ye kisam bat tunjuk ro nanti tukan ro per kumang yo ka snong undan he baro away nan ong snong undan mo long bata kontrol ro ya paro snong ki pemarjan nama rapor bangile diwan ha ong ba ile chumdan mo jadi nak kata na sim ya kadi kentir klan sumama yang ana ba la dalam jari ka do snong haba Niyo ia keban lek panwan panpet pankwi ia kan snong. Niyo i baka snong dan kat berami isni kalanang roistat. Tadi roistat juga snong dan kamdei tang hakajing bunbrio. Dan rai hang paru kiliang nila panong. Kiyeng kisam kelas tambang bun, kajing bunbrio kelas tambang bun. Kidon ski establishment repair kumkiban. Yo di hospital but na yo iba kita mudam sipun ki ibadang jalong ko kanai kesno undan tegane kala perkhat yang ladang himla ban check ladang himla ban perman ladang himla ban kontrol ya kajing lumlang ke tinijut kinya kesno undan kadon hadang jo jingma la no na jo ong ila dikentin bakat ma kabangin sale ati isan snam di banwan kamdei da kawat pasti ngala onong pirane da sulo yendrai kala ulong katma ya berdun katma keni bat kunta ter kata gajah ki snong ki ba ma khatam ki rithor khatam ki rikhar tengah fai kani kanam slam banjia hangi snong ki thaw jungi ladang imla ban cek tane ban kontrol iki tikane kalau pelong yang pangan perkhat patungin le AA na kabanta kasnon dan Ministry of Panchayati Raj kabawan lembaga 16 Finance Commission kata ai ya kajing kata priority lagi kajing lok penkerpang ba kisno kitau kindak mi punya kindak mi tu na kabanta banwan ra ya khut subah kisno kitau joki lembaga solid waste management system lembaga tiga skim kan itu taka tight skim kemudian kepada naka 16 Finance Commission nila akhir segregation bin no
Kawat itu kita cakap bernyot, bernyot. Kawat kita cakap berkuat, kita cakap berkuat. Kawat arti ki bins ma. Itu ko dustbin sen, segregation bins ki ya. Nila pan ai haman la kawai triyen. Kata dia kawai. Kaba. Kalau ban long begitu ki bins hadin bagi lagat ban long ban lam aku yi sen. Nihap ban ai ki hakajaka kaba. Yin bu ki hakajaka kaba biang. Kenang begitu kali anda kiwan kela bangkit yaki, kemudian kita collection center di om. Dan kalian yang juga ada kemudian akan dikasih skill baru ngabu yang akan dijemput ba linkna yang di collection center lembaga 16 Finance Commission scheme kebetulan berupa tight scheme haman lagi snong jongan di area. Debat let's say lada kisnong kita rekam susu yang dikali nilai propose ro kawai kali nanti apli kisnong kabalong berukum gitu ki mo gitu ki ba ya tak electric car kenang bangilak ban kit gitu ki jod ba poi ki hak itu ke resource center kenang bangilak ban berat nak itu ki jod nang ada di sinong bajungi kebon abangilak ban belum perlang ada dia bangilak ada proses lagi kebon itu ke jod kan sak so sinong bajungi mereka poi pat ciki wai pat dijaga nama reti itu ni hab bangilak recycle nak ki sawai nang ban tham ki hak ki kil ki itu dijaga batang di factory dan komputer. Dia kata tadi kamat kabang kuat banbu ane, bat ada pi kumki nongiram snong pi menjur pun tak ambil. Mo ngiam tau ni yang tak kau dijemput di bagi penolong yang kena skim, lagan ke project, kawat ngan silkia. Nah kebetakan ni nak ba ngilak penolong kita lembaga ni financial year ke pemerintah. Dia kata tadi jemput saya nak kalian berjumpa. Nah kepat pi nongiram dah bersunjuk. Nong ilam snong, but let's say ki nong ilam jom seng samna, ki nong ilam jom seng long kami, ki village organization dong ni snok tilang, nak mentah menonrak, ia ka kuat kesubah, ada sendiri snong ke ini ke snong umdan area, but kanong orang jengkerku nak mentah jadi way. Tiap kali ketika bagi layak keren naslam, tamangin lah ban penurlong ni tak. Jadi kalian menjungaro, kalian dapat Islam. Ngalasin kiai kena kekam, bat ngalasna ya proposal, dan komentar menonrak ke solid waste management system, hako kena kedong terhal kejungi. Kemudian, hako kemudian area. Dengan tip kat mo ke fund minyo, Henry ke kebangakwa penong kolong, mana kalian kejonga Melayu trend, bat ni chief executive member. Bat kunjuk ruki officer nak kalian jom ke department ke bapek ikan ni bat ngam almatin depan om bahkan ni ke skim kat urlong mentah financial year pemerintah bat lada kata-kata kalau lada kamdan ke jemput nak kalian jom pi kirang pak senong lada kirang pak senong dorok pak kamdan ke sujuk di barak awai ngidon ke awai ke jemput bat ngidon ke awai ke jemputmu kajing angut nak kementar penurlong yang kena skim, kabamut, bah kena solid waste management kan urlong mentah usnam. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya